Mo sollten zu Islamabad a Pakistan neii Verhandlungen ugoe fir eng Verlängerung vun der Waffero am Aggressionskrich vun Israel an den USA géint den Iran. Méiglecherweis fallen déi awer lo aus. Iran huet ugedeit, dats d'USA-Tag op en iranecht Giderschëff en deitleche Verstoos ass géint dat aktuell Ofkommens vun enger Waffepaus. Mei dozu war der internationales resüméierten Petzberts. Den US-Militär huet an der Stroos vun Hormuz ein iranecht Containerschiff attackéiert, dat aus dem Indischen Ozean en Avevo an Direktion Iraner probéiert hat, Landblockat vum US-Militär ze kommen. Nodems de Maschineraum getraff gouf vun US-Marines, Kontroll iwwer d'Schëff iwwerholl. Teheran gesäit doran weitere Verstoß géint Waffero Ofkommes an ënner Streicht net méi d'Absicht ze hunn, eng Delegatioun fir Gesprächer a Pakistan ze schicken. Den israelischen Außenminister Saar entschuldigt sich an eng Tweet fir een israelischen Soldat, den a Libanon mat eng Hummer op e Kruzifix ageschloen hat. Den israelische Militär huet eng Enquete ordonnéiert. Foto hat iwwer de Weekend an de soziale Medien den Tour gemacht. Der spanische Premier Pedro Sánchez werft Israel op beneits Verstees géint Völkerrecht fir verlangt en Oplese vum Assoziierungsaufkommes vun der EU mat Israel. Mat Verstees géint international Recht an Prinzipie vun der EU kein DK Partner sinn. Seng Regierung plant der EU mo zu Lützeburg bei enger Reunion vun den EU-Außenminister fir ze schloen d'Aufkommes op benannt ze bringen. Aus de Parlamentswahlen nach Bulgarien geht den freiere Präsident Rumen Radev als deitliche Gewinner auf fir nächste Premier ze gene verpasst awer die Absolutmajoritéit. Der Radev ass als EU-Kritiker den absolute Wunschkandidat vu Moskau an dummert ginn dem Kreml seg Hoffnungen mat dem Resultat an Erfüllung. Den Exzentriker Elon Musk wo haut fir o Gericht zu Paris konvokéiert, hier muss sich verantworte wennst pädopornografischem an negationistischem Kontinu vu senger KI-Plattform Grok an hireieren manipulierten Algorithmen, die de Kontinu firschloen. Am Februar hat Poli opgrund vu Kloen an de Büro vu senger Plattform X zu Paris Perquisitionen durchgefauert. An no engem Erdbeben vun 8,0 op der Richterskala am Norde vu Japan goufen Warnungen fir eng Tsunami mittlerweile Rick gezündet, wo glücklicherweise kein Mensch zu Schuld kom. Gevor vu weiteren och schweren Nobiewe géwer weiter bestoen so Autoritäten. Den Epizentrum loch des Keier an enger Deft vun 19 Kilometer.